ka AICS haki laitli jika hikai bantip yakakor komputer hari Bhoi district ha Nongpoh ha Sning bat ha Bhoi rombong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade phun shangi tangkata rengi diru yakakor komputer hakador ke babit bat kimar ki batip top Chapel making training lani ke jika ban hikai kumno ban sana sliparsni kabla wanra jaga Northeast Institute of Professional Studies han Nongpoh Town Shopping Complex haka kamera ka ban laispa penrung kerteng yelade ban yo jihikai dagabopun hau number kendai pra hendriu RUA kendai lai hendriu not pra na ka jingla jong kinong ilam jong ka weke kenhuan ki Longkmie ban lum man lang yala ki para Longkmie ki badan hakathan Tyrso hari Bhoi district badru bala ala ban pentulun ya ki babon ki kam lingba ka jinge kershan lang jong ki khot kani ki kenhuan yak bla tip kum ka ya kershan cluster farmers producer multi purpose cooperative society menta ka sngi kala Rakhe ya ka jingya ilenti palai Snem jongka hak ba ya ka ni ka jing Rakhe ya ka Jingdap lai Snem jong ni kenhuan la pelong hamaran Shillong Tyrso la penpu penpiang ya kani ke program da ka jingsha jong samla berrekod jong ni kenhun ha ka bala wan ru ban sakhi ya kani ke jing Rakhe da menteri ke sarkar jilau ba al hek badi menteri sarkar bo pe ektanat animal husbandry and veterinary kum kongsan bat WMLA bat MDC kathan uba Charles Marngar Ryngkat kiwe ki officer sarkar na kitnat sarkar bo per ha kani ke singi jong Jingdap balai Snem jong kenhun kani kenhun kalayo ruban play ya ke ginger processing unit ka bagi dekot kila menteri kam ha kani ka jaka lengba ki kor ki bor ki ba kalayo jingerap na ke sarkar ya kani ke ginger processing unit ha Tyrso apli pat ba do ba al hek menteri ke sarkar jilla ha ka jingdon lang uba Charles Marngar badi MLE bat MDC kathan Ryngkat ka jing sakhi jong ki officer na kitnat sarkar bo per Ryngkat ru bi dekot jong kani kenhun haba ajing keren nak liang jong kinong syak khot sngewbha kila pen pau ba ka jingla jong ki Longkmie bandon hakum kini kenhuan kala pen mentoi shibon ya ka yang kasam jong ki bat kum juru ya ka snong kathau namar ki Longkmie kila yo jing mentoi shibon bat kim dan kam melitre syakilingkha bat kila laj nak jingsha ha ka sngi bot islam Henry kilo ongpan ba ka badon kam habadon ha ka nugunu kenhuan ka de ka jingya shania ka bamar keliang baru ka jinge treilang ban ya mentoi lang habai keren halor ke ginger processing unit kalawan ru ke jinga keren halor ke jimbomla jong kinong rem ban bu ya ke dor jong sing Henry ya ke dor sing la bu pat da kinong thiet la ni kinong khayi bat la da kinong rap ki penthiet chips pat ya ki khon jong ki ke dor jong chips pasan ningka kam ju hiar Henry ke ne bet kumju shu ke jing penya yo la ni ka marketing ru ka sham jinjar bha ya ki namar ka jinglong jingman jong surong ubal asniu shabapalan bat ke pelong pat ikinong wan thiet bakin shim da ke dor ke batan Henry haba ajing keren uba Charles Marngar kumunong mikmat pat ba kathan ulaya thu ba namar kani ke surok kala don ha ka sanction bat shen ansasnano ya kani ke surok bat kani lese kanang kentiu ya ka yok ka kot jong ki pat ba bat ka jingsuk ha ka lek kawan jong ki pat ba Bandon Ryngkat
DC, I take my privilege and honor to jointly with the Honorable MLA and the President, we will inaugurate this project. Congratulations. Kasi ko kan mau kan dia. Hausnya kendai spa kendai pupra. Kalau MLA berdingkong tam. Kalau MLA berpor mengalong dingkong ha, MLA berlasa indok lu ingat aku Minister State agapor 1998. Arpon rius Snem mensua. Tiada po konstitusi elite bibiling doa balong superstar lang bilong kata po long superstar jong ngaru balong minister po jong 1998 kendai spa kendai bupra kikot ingat ko biga Shillong ko kikot leg Shillong pran dapat ta ban inaugurate ya ko biga school ibu si po budgeting ya kendai si teng ngalapoy ha kata Shillong ya kibrio kipat pengkhe am ban ready ya ke program kung nga kumite Shillong. Ini berburom ya kapor. Ladang hipi burom ya kapibi. Ijing burom ya kapor kadi pi burom ni kong yaladi. The self-respect. If you know how to respect yourself, then you will be understand how to respect others. Tapi soto pun no berburom ya kibai pat. Tega ong kiti tahu presiden yung kata managing committee late ba syukran mentah lai sausnam kuteng lak tojen. Di kuteng lak dojen wong kepor waktu kepor lak di ribusan yo posnem yo dong khat nang men kidi lai so snap ti wong ge yo bai mei pa yong phi kata kepor kata tang forex su ki padon re pa megalia ge jongi lai ai kuteng yi phi do lak dojen so great ni lai i lupa ge kam nak kikam dengan ong Munda kesni la yo so i report a brief report ke ai kong yo lut ibadai presiden yung pi bayu iha iki kambaro bagai yo jing log experience jung i jing tristom jung i ban ma piru pilih belog ikmat jung i ke tamdai nama i barwela ni tangar ngot ngot ki betrei ke kam ke pi don lang piru pilih belog bayu ilang don lang rekat banyak trei ban ban kraw ke kam ke ma pi bila trei bentar bila sim ya ke project daga the government subsidy, achievement like a project, like a government grant, ki prepare di grant bila yo lingba di department prepare dari ICR and CDC nang ta na po ka horticulture kibe di basin development ba kumta ter ka kamram ke jungi ke dei menteri Shillong kamdan kanoro ka kam ka balong ka job larang imlong ki menteri Shillong idei menteri Shillong kerang bakal dikam ke jungi ke long bagi poi si ke thong bat pimdei do tang pilong kinong trekam pideru kinong aikam aijam you are not a simple employee you are also the employer the job provider di aikam aijam ki weide kinong rap ki barap kini ke jaga ke jungpi jaga gerpat pi apa pi rap you sing bagi weide ki produce ki jungpi bapidon ko Bhoi la pauna ma swatron keleng sodong ubala export si kiway pa nigi perthai si kiway nega ri jong ka perthai tinggi ban add value kan ya dia produce jungi bagidan dia product jungi bagidan kum no ban add value dan lagi okran yang dia using lelai ladon lupa ke medicinal value the medicinal values balade lupa dawai dah kepada ke jenun kam ke jing dong dah jikot ke jingkia ke jungi dia bubun ba kiway ngalai si tisa mo keruat ngalai si kiway ki jaka kelas dang mesna ke wine dan dia using the way yang you sing belawai rap si bon ba pi add value to your product u product yang pi tau sing usung dosen spa dega pi ong la pi sna wine la ya tang si bitor ru lalong lupa sen spa tega terus spa dega
add value yang ke produk jongpi. Ia jing trace dong jongpi, di pen add ken, di pen don ga value gini ta. Dan lagi tray gumta kan orang pi, babon lagi orang menurut kami sudah lewat kami serkar, menurut lewat kami serkar lelete, sngewbha is completely saturated the government job. Hindi mentang ihableh, benyang lagi jong kijat, benyang lagi kijat, hindi berlongtang kita kelai, kita trace. Ini tu benar kami kibik deh. Nembaga kami juga ibu tray. The job, not only the job seeker, but also the job provider. Benar kami aja miki beru. Kumla leh kan ika, yai Christian Cooperative Society. Kaman kami aja miki beru. Mentah kibik nongrep kila orang kimar kimata kejongki kila leh kila ai ki value yang katuka tiar kejongki added value yang tiar kejongki. Yang wala sipon yang kejiwa kekuat. Haka imlang ngesalang kejongpi. Dah kebetul kita ke mama pi pitre. Dengan ai ku be pi kong yo i lut nge po ka jingdon ke jongpi. Ba ki kini ke kam ke bekom ke jing trai stong ke jongpi nge yo i barbor long ki brio i ba trai stong adu kata-kata. Ba yo syam dei dah pi trai stong ki don lu ke jing syampang. Ka ba krau ke jing syampang ke bi tenak ke jing syampang. Dah kebetul ku no ban lum ban lang ban penyiat yang kini ke kam ke mama pi barok. Kum ke society, ke cooperative society, pia don lang, bat penroy ke di kam. Kamau hati konstituensi. Kadai ke konstituensi, kabangala manong 98% idei kinomra. 98% idei kinomra. Kendai pupra persen idei kinomra. Ngilong kumni, kumangilong, ngai lede ngalong kumni ipa ime jonga kidi kinong bangi su akhmat jongki bangaru ngade unora hadu menta li phe kper hajonga hanong jeri pini i bangla sedang tung phul kubi asang tung kubi bat usok mungkin ngamju tit samungkin ngamju tit samungkin ngadon usok mungkin itu pi dan hati mau lai ru dan ikper bakniat ma ngatung patau ingetnya lai pro tulis Snem ngayo patau ngalalai bantit jo to ke ke momot badong ipi menta kalong kumni kibarius patam ke jing sisa kidai benong kinongrap kibarius patam kidai kinongrap kiboong bangam yo kam yo jam subuh menda ki bladon ki Jingplie ro kiong bangam yo kam yo jam ngam don kam don jam kata ka bakla ke kam ke don kerhai yani tu ipi iwei Longkmie basak marjan hang teh mulai la ong i kong kat no pidi sentiu hagashi sngi ke portal yong ba Charles silak siteng ke baduna wei usla sentiu sipo dengka orang kong nang no pio sentiu mana bersupply sentiu ipi ong ngasngusi bau sentiu ngahap ban ordang na Bangalore ban kit laki aeroplane kat kene ke temri Bhoi ke basiso ke bau belai ula kerku gerpang ini belai nang hap tit sentiu na Bangalore kata gede ke Jingplie Kaya ibu apa naung kalong ba kum kinong rap kabadon kam yang i kalong bangin haban tahu bilang ti rap chirap i tujung thong ucur cucu ka sarkar ka aing i bonchat kijing hikai kum malak keren manes khmat pidan gani ke cooperative society kijong pi kum using menta ngalak keren ha assembly ha bade usensar ngalak keren arsin ngalak keren ha assembly baka sarkar ka de bandonno lakum noru di skill industries. We should have skill industries for broomstick. Sila in my constituency, ke constituency ke ba penmi bon bahagi sensar laneu sunyam, suro baong i. Naga sikilo sensar, pitan yu sensar, pila ban penmi adu lai southly sensarnya dia. Sweeping broomstick. From 1 kg of broomstick, we can make 4 sweeping broomstick. Ada pidi saya saupu dengka, 10 kilo menta kador saupu san lese.
Lada pisna sensar pada pila di sispa senpo aspa kepisah kelami pun. Ini kita kalat kamai ke bangi dan inteng kum kinong rap ni ong ite babit ite beduk mereka. Buat sal semangar ladam day badan kimi ki kepanong rap unum long emale. Dan itu ipi hakapor kan penken mau biang ala penken mau managani mau longkom. Kepor bangadang tray bat i doktor di lepang kum sekretari jong. When I was with Dr. Didi Lepang as his when he was as a chief minister and the advisor to the government of Meghalaya, when I was with him as his personal assistant, I remember we have one SSG, self-help group, with 10 members. Okay. And itu ipi sipumut kidan member taka group Nongpoh. Nengkong itit arteli kesenian. Ya pisah ban titang arteli kesenian. Ya jingri udah kamera pi. Ya keren kelum. Arteli kesenian. Ndala ada di kesenian kim pelut ik pisah. Ketuk pisah bet di kesenian. Idi kat san hajar wei kio lai po aja. Itit kesenian be. Kimbang. Yongin pen hetswa. Tang hadin kat tukat ni itu ipi. Kio bantit semua. Iyo driver ubabit, ubabiang maha, baru tahu driver itu ipi wanrak kamai man lagi sengi, bat kilom pisah, bat nak tak kayeng umi uai officer kita. Imla mensuong bangi kinong rap ibabit ibadok ya. Tengah kuat ban tentu yang ini hangi kalong ba lengba jong kini ke cooperative society, ke jong ikong yo ilot, bat ke grup ke jong pi. Kemudian kam kalong berpihak naik training maha. Yaki para pemarjan makrab. Kejingi Shillong. Laga deh kan okono ke kamru ke bedangkam gede kejingi Shillong. Teamwork. Talent win games. Teamwork win championship. Kejingi Shillong haka sports lese kesab jumpi galak manjab tang ke wei game. Kejingi Shillong pilong champion. Dah haka kamre pro. Aku abanong ipi bala da pidang kejingi Shillong. Haka wei kesini mano bentip. Ini ke Tyrso jongi kan Shillong ketem ke baru spa. Ketem ke baru spa. Dah ke jingi Shillong ke jompi. Dikila kaliang jong ke sarkar kila pli kila kilti menta bidon ke ni ke ginger processing unit. Ke ege ba pide ban le menta. Iha ban taulat pimdai ban suhun. De pila slice yus ing, de pila grind yus ing jompi. Lese menta ki breu hasor, haki jakasor kim dan por ban ots ing rohi. Kidon kam uno Jingplie uba sushat bay ready to cook. Ban sushat bay. Kila dangila ban le ani tu ipi. Mana ban tip. Demi se Tyrso dak kerteng senong Tyrso. Pila te paket. Pila to ginger from Tyrso, ginger powder from Tyrso. PD kan paunam ke senong ke ipi. Bat nang ni pim don kam su using man kit seduk kol kata ban wan shau kita kar makal kata ban kit lepi pila pan mi hi yau ginger powder ban pelong powder using kalau ke badan kam hado kata de nakaliang jonga nga kentui pi bat do pin tresitom pin le sitom de kumalong iba hek mene nakaliang jong kani ke society ru ayo sngewbha pidon sibun ki member lai spa tam ki member de pila bun ma ki member. Kemudian kam gede gejing Shillong gejing shanya, bat kawai gejing penon kam hok, teng ngilim no ndalak poi ke kam pisah tengka, kini gede kemudian kam, ndalak poi ke kam pisah tengka ngilim no nomor balai ngim shanya, dengan sukumen ba nilai sngewbha ye ke report, ikinong tit kamru ni de long transparent, ye ke pisah ke pilain di ban ai ke report manlau Snem, penlong ye ke annual meeting jong pi manlau Snem, ai ke report ye thu bekiwai kitip. Nang ba pinyo kejing sanya susu. Kumbalong menta ikong yu ilot bat kinongkit kam kiyo kejing sanya ngaru balay nga koloy banyano snok ti nga i kejing trish tam kejong ki. Di nakataga daw ikoloy ban ay ketiga mon ketiga diang banyak Shillong bat pi. Pada nga ay kubla ye ki MBME ba kila pendio ye pi kata ka ginger processing unit. Kamut ka karkhana umno ba pinya pendon kam using ba pinya le kom ki slice
lani ki poda lani ki we jat namar balai Longkmie rabi ye pi inong ram lada phim don do ri ka using ba phim di se yo pi yo ban don kam hakane ka khana jong pi ba phim pen mi yo using haki bynta ki babon kum poda sing lani uslai sing bangila ban bu bangin sadi pat hakapor kadon kayo nangta pada ngakwa kerpat uli tadi society joki namar hantai ha istri Bhoi ni don sagawai ka karkhana ka factory ka processing unit nama taus ing te lada hadu bakampat ya dah ni processing unit joki pila ban yakran bat presiden kata istri Bhoi namar unsadon kam ya umar jokiวันนุ่มยาสุทุบกลาวันนุ่มยาเพชรจิงบุญทั้งไรกัดมากำปัญญาจากภาคการ processing unit จุดที่วันบัพดีดอกตัดให้ยาวยักษ์รันบอกตัวอิสเทนริมคอยตัวรู้เดี๋ยว FPO เดี๋ยวอุละมันยารับเอพีหักยาวกหันคำตองตัวอิสเทนริมคอยเลยนั่นเองนำมากับประเทศกับว่าเอาตัวออร์แกนิกเตโซภาอย่าบูดขัดตรงกับจิงพะba umar ba mi jong piru unlong organic telada ka society ka traishitong kaya chakmat te omdei ta ka department jonga rei kiwei di ba pher ki department ru kin kloi ban no senyang lang bat phi lada ka kam kaya chapra namar balai nisuk tanat hi bangin yarap ikitu ki ba mingat ki ba traishitong Om ki basukwa basusong jaitu sukwa andre umpan ikam andre ki ba 3 minut ki ba ya chakmat te kanu ka department ru ka kloi banyaram na ka jingdon kam jabata ka society te ni buan hi ki scheme ru lada pila ya chakman long ni don so ki central scheme ru ngila ban IAP ko kita ki pack house kabut kayeng ba pila ban lum ye ki marap jongki kadang ba kan long ba shwa ba pinya ra sayo long ba pia lum thop sijaka te kata ka shong haka jing trekam jong ka society ba kan peni ba gom ka society ka trei kaya chaman kadang kam ka jing kersan jong boro kinakit kam jong boro kinakang Shillong ka kentin cooperative kalaong ba kadang kam ka jing yetrilang tengi siui banadu menai kong yui belum tersedan simare surum seneng moroi perluan menyam step hangi dan mui hangi dari certis proportion unit itu labon kam tingidan kam kajing yetrilang jong boro kinang Shillong wang te tang nombor jong boro kinang Shillong nang bakani soiti jong pi dan kiu mo tingidan kwa hangi tamna ta kajing ketbok keruyang kinjat nak jong pi sombha bapin nang ye tresitam ai bakani ka unit ka bangi ai mangi kalung sate namata kani dan kamu jingi trilang jong khubor hi beri kinong rap di member di sini go per amtang kani Shillong tersuh ni boro kani sogong di Shillong badan para marjan crop is ginger and then the processing products like ginger candy and ginger powder. And I'm also thankful to the government of Meghalaya for converting various schemes for this FPO. The agriculture department has given a pickup van, a pickup bolero for transporting their products, and now the Meghalaya Basin Development Authority has given the integrated ginger processing unit. And in the state of Meghalaya, currently we are implementing 4 FPO under NCDC, 2 in Bhoi districts and 2 in East Khasi Hills, and this is one of them. And in this year, we have a target of another 14 FPOs, out of which we have already registered 13. One is remaining. And as we know that under this FPO scheme, the scheme is Central Sector Scheme Formation and Promotion of 10,000 FPOs. This is the particular scheme under which we are promoting these FPOs. And under this scheme, we have 3 main assistance. One is the FPO management cost of rupees
18 lakhs, and CBBO cost of rupees 25 lakhs, and equity grant of 15 lakhs. That means members of the FPO, one member can contribute 2,000 rupees maximum. So if they contribute 15 lakhs, the government of India will give equity grant of another 15 lakhs. And this 15 lakhs can be claimed in 3 tranches, 3 times in 4 years. And I think the FPO has already claimed the first tranche. And this FPO, like NCDC is the implementing agency, under which we have a cluster-based business organization. KVK Bhoi is the CBBO. The CBBO mobilized, registered them, handhold them, give them awareness training programs, takes them for exposure visit. So it means in every step, the CBBO's role is to guide and handhold them for 5 years. The idea is that after 5 years, the FPO should be able to stand on its own. That time, the CBO will not be there. And right now, every month, we are giving the salary for the CEO, salary for the accountant. CEO salary is rupees 25,000 per month. Accountant is 10,000 per month. We are giving rent for the office and other administrative costs. But these costs will be given only for 3 years. So my question today to the FPO is that they should be doing business as per their business plan, and after 3 years, they should earn profit in such a way that they should be able to maintain to pay, keep on paying the CEO, the accountant, and other administrative costs. So till now, the FPO is doing quite well, but I have a request to the FPO as well as to the CBDO. Pidan kam projector ban pani film ne pidan kam projector nak bantai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru yue ar nyau lai